Selamat pagi bata ganupan. Hita haganupan na hinalong ni Tuhan ta. Nagabe tadah pertonduyon na ondo subata bani sogot nyarion. Aima na tarsurat bani podah bindu 10 ayat 32. Jadi paimai bason hita asipukah kita ibagas tonggo. Martonggo maita. Terima kasih tongon Tuhan ni sombakon hanami hubamu, ijahalani holongmu apa pandramotionmu huben nami, bui pe hanami tetap torsa mandalani parguluhan nami. Jana tongon Tuhan malas ur nami, si holma tangaron nami hatanahun bamu, buka ham uhur nami, asiboi hanami manjalo, manangar, janah mamparim bagaskon bani parguluhan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Hatani Tuhan na ondos bata bani sogot nyarion, aima marhite tadah pertonduyon, aima na tarsurat bani podah 10 ayat 32. Asih basa onanami teneh. Hatani Tuhan adop ondos subata. Diarando parsabar hubani puang 5, anjahana marajai dirini hubani sipatunduk huta. Bahasa Indonesia ipadas Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Simbar jaya madasni, salinari isapahanami, horas subata ganupan. Hita ganupan nah hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, totu anggu berbicara bani mandalani parguluhan, seng ongga atak pe seng nalang ongga hita marutol bani mandalani parguluhan to. Baik aima marutol halani permasalahan keluarga, baik aima marutol halani permasalahan ekonomi, pakon permasalahan nalegan. Tapi halani ai ipadasku bata anggo tetap do hita marondo subani Tuhan, marsada ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Imam puhon do hita bani mandalani parguluhan ton hasipe ibagas na marutol. Halani aido ipatakas homahubata melalui firman Tuhan bani podah 10 ayat 32 aima onma menjadi salah sada kunci, onma menjadi salah sada dasar hubata bani na mandalani parutolon. Parlobi ipatakas ijai aima hata sabar, hasabaron. Bahwasani jol mana sabar lebih doai songon puang 5. Memang pada umumnya hita on aima jol mana terbatas, hita on aima halakna lang sabar bani mandalani parguluhanta. Janah tetap do hita menginginhon haganupan parutolanta ai instan cepat selesai. Jadi rado homa terkadang hita on malembang bani parguluhanta. Radu hita homa berusaha untuk menghalalkan segala cara asiboi tongon marutol permasalahan bani perguluhanta poda selesai. Soal benar dan salah ai nomor 2 hon hita. Tapi halani aido marhite ambilan ton ipataka subata ia jari hubata asihita hita haganupan tetap sabar, tetap marondos. Bahwasani halak na sabar aima halak na tahan bani penderitaan. Halak na sabar ibarat kondo songon puang 5. Ija puang 5 tongon tetap bersedia marlatih, tetap bersedia berproses bani segala cara nalausiol icapai aima hal kemenangan. Usi sonai do mahita bani mandalani perguluhan ton anggo tetap do hita sabar. Pasti kita akan bertemu dengan sukacita neberon Tuhan hubata. Selanjutnya ipatakas do mahubata setelah hita sabar ituntut do hita asiboi hita manrajai dirita, asiboi hita mengendalihon goluta. Halaniaha halak na manrajai dirina aima halak na melebihi sifat tunduk huta. Orang yang mampu mengendalikan dirinya itu adalah orang yang melebihi orang yang merebut kota. Jadi halania itu harus boleh tongon hita sir mengendalihon diri tabani parguluhanta. Hasipe sering do hita homa terkadang marutol, mambain hita gabe emosi, mambain hita gabe gobir, mambain hita gabe khawatir.
Janah rado homa hona lingkungan ta, janah rado homa hona sindohor ta. Ketika kita ibagas halani emosi, jana isadari kita do, ihayati kita do, halani kemarahan do haganupan ai. Kemarahan ai muncul ketika kita lang mampu mengendalikan diri ta bani namarutol ibagas perguluhan ta. Jadi kita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, maningon do hita berhati-hati, maningon do hita marmalas niur, asiboy tongon hita sirsir imampuhon, asiboy tongon hita sirsir mampu menrajai dirita, ase paruhuran na emosi, paruhuran na gobir, boy hita kendalihon ibagas na mandalani perguluhan ta. Halani ta kasih boto hita, waktu ta lang waktu ni Tuhan, uhur ta lang uhur ni Tuhan. Tapi waktu ni Tuhan, tapi uhur ni Tuhan, aima pasti yang terbaik bani perguluhan ta. Songon lagu ai. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salinari patakas kubata hasabaron apa menrajai dirita. Andohar kita boy tetap marsada, janah membangun relasi ta, janah mengandalkan Tuhan bani parguluhan ta. Naibata manramoti kita haganupan. Martonggo maita. Tuhan, hanami jemaatmu, hanami huriamu, aima jolmana terbatas. Halak na lemah. Janah terkadang hanami Tuhan lang mampu mengendalihon diri nami. Lang mampu tetap marondos kubamu halani buai tantangan, halani buai godaan bani pargulon nami. Tapi bani ambilan sogot nyarion Tuhan, ipatakas kubain nami, ya jari hanami marhite hatan humbamu, asibui hanami sabar bani mandalani parguluhon nami. Asibui hanami mampu menrajai diri nami, janah tetap marondos kubamu. Halaniai Tuhan mangelek hanami humbamu, pasu-pasu hamma hanami, ramoti hamma hanami, mampuhon hamma hanami asibui gabe sada halak jemaat huria, na tetap setia janah marondos kubamu. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin.